mo balemising pula ke ditshegofatso mme fela mo dibekeng di le pedi tseo di fetileng e tlisitse matlhotlhapelo go bangwe ba balemisi. Hare estimate ammonium K tshwanetse re tshele mo sonoblomong e batla 20,000 rand. Mme di one ha ke o sheba o lemetse ka gore ke bona o santse o le yellow. Agri Northwest yare ba santse ba bala ditshenyegelo mme balemisi ba tlhoka kemonokeng ga jana. The damage to crops is something that has to be taken into consideration. And what you have is that especially in areas, low-lying areas and areas where you have shallow soils, that there's saturation and crops are damaged. Mopo le korong mo balemising ba kwa Northern Cape le tsone di padimutswe ke dipula tse di matla. Fela tsholofelo ke gore gongwe ba tla nna le malatsi a o pula e sekitlang e senya ka ona. Agri Northern Cape is concerned about the wet conditions on this stage and hope that the weather can give a few sunny days. Ikonomi wa tsa temothuo o dumela gore fa dipula di ka tswelela go tsorotla tlhwatlhwa ya mmopo e ka tlhatlhoga. This can make maize meal extremely expensive, and with consumers that is already under severe pressure, can result in the access to food or the affordability of food to be negatively affected. Ditirelo tsa Afrika Borwa tsa bosa di bonetse pele dipula tseo di santseng di tla tsorotla go fitlhelela ka kgwedi ya Mopitlwe. Mpho le pedi wa dikgang tsa SABC, Del Reyville.